Dalan, kinapudno ken biag. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras ti amin papagayam, inda ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 14. Dawatan niyo iti Dios a bendisyonan na dagiti mangidadanes kada kayo. 1. Dawatan niyo ti panakabendisyon da, asaan ket atay pan nakailunod da. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Kenya. Nabanuga. Ay, ungayam. Erwar ko ti alkansya. Apag iso, siyak laang ita dito'y dagos ni. Lukat akong daykay. Amok, adumot tandag iti paper bills nga inayon ko dito eh. Ayan nga'y dagiti paper bills. Kan madlaw abim masit ti kargana. At dalakit di agal ala adyak amo. Awanan dagiti nagrigrigata. Anda akon, mama. Nasaya at ta si mangput ka na nako. Rudy, si kakaditi agal ala kadagiti coins kan paper bills iti alkansya. Ha? Saan, mama? Saan na siya? Asino nga ro ti agal ala? Tsak amo kada manang karlakan manang sunya, ah? Isuda mo ti kadwa tayo dito'y dagos tayo. Isuda nga ta. Una yan ti aramid na. Kakaasi ak amapan makipurpur diya. Ngam takawan dakpay. Anya? Nakurangan ti karga ti alkansyayo, manang Joy? Kasta nga rod, jak amuno asino ti agal-ala. Awan mati mo. Niso niya, ah? No adam mo na asimrek dito eh. Ay, pangasim. Awan pulos amok iti dayta. Asino ngay nga rod ti agal-ala. Amangan no adda sumsumrek dito kadagiti ka board mates tayo. Anya? Asino kumamot nga iti sabali ang mangala? Kat isudala ang matadwa ti kadwayo dito'y dagos yo, mama. Wan nga rod anak ko. No jak agriro, 5,000 ti karga ti alkansya. Anya? Ay, sayang. Apay ngamin ang mangala kayo pa lang iti kadwayo dito'y. Mayat kuma, nuda kayo lang ti adda dito'y. Idi pa'y laakayat ko ti agsolo iti pagdagusan. Ngam nanginamat nga rod ti abang ang mabayadan iti makabulan. So amay metmet laang no adda kadwak. Tapno pagbibingayan mi ti mabayadan. Ayunan niya. Ay, apay adi kay ngamin umay ijay paggigyanak abalay daan ti sali. Ta ijay tayo aminan. Nagadayo nga rod mo't ijayan ako. Napya dito'y taasidag iti pagtrab-trabahwa. Uy, Carla! Apay asok-sukitan matanday na alkansya. Tagtagari. Di ka dalang. Taibingayan ka. Si kagayam tigtaktakaw, Carla. Sanya, balagan ka. Di mo ibagbaga asyak ti agal-ala iti kwarta. Naawatam? Sige. Tsak agipulong kan ni Manang Joy, Carla. Nasayaan. Awan ngamin kwarta kita. Awan pa'y allowance ko. Sanya, imbag man ta inuray nak ditoy. Apay ka di, Carla. Mapantagumatang iti merienda ta dita school canteen. Si Kati makaam mo. Mano aya tinasukit mo a kwarta iti alkansya ni Manang Joy. Hoy, tangiwat mo. Amangan na da makangagan ka. Pudno man. Di ka lamasyantin ko na. Ulit-ulit matan asok-sukitan ti kwarta iti alkansya na. Awan nga rod kwartak. No kayat mo. Agsukit kamot iti alkansya. Anya? Sana bali. Tanagagat mo't amakipordiya iti inaldaw. Adan tumatla kasukat ti kwarta na anapukaw.
nakurangan manin ti alkansya. Ha? Kasano nga muyo ang nakurangan? Kat di yung matlinukatan. Timtimbangak ngamin, sakbay ang mapanak ag trabaho. Ha? Ita, natakwatak ang nakurangan titimbang na. Ang mga nudaman ng karlakan manang sunya ti agal-ala. Payman tapaliiwak idaan na imbag. Tumat. Awanan load ko. Naibusan. Asino aya tinag-text? Tika di man ng textmate mo iji Davao? Ha? Agsubliak bait ije dagos tayo. Anya ti aramida may jay. Mapan mo man ng sukitan ti alkansya ni Manang Joy. Taam mom abisi iji pakipurdiyaan na ita. Kapilitan na kastaa. Awan nga rod igatang ko iti load. Makamu ka. Ngam niya, ibingayan tumat iti paglod ko. Wan, anya ka ka di. Basta di nak ipulpulong, tagod wata. Manang Joy? Oh, apay ang nagsubli ka. Half day ka diti klase yu ita, Carla. Kwa? Saan, Manang? Adala ngamin nalipatan. Anya ko matinalipatang. Jay cellphone ko, ay notebook ko, kuna kuma, Manang. Agpudno ka man, Carla. Asino kada kayo kinison niya ti agal-ala iti kwarta iti alkansya? Ay, jak amo day tang ibagbagayo, Manang. Awan ti amok dita. Sige, tagisubli akmot ladagos iti pagadalan mi. Maladaw akon. Amom ka di. Nadlaw ko akurang manen ti adda iti alkansya. Kwa Manang, pasensya ka yun. Ngam talaga nga awan amumi iti day ta abanag. Dita ka yun, Manang. Diyos ko. Adda ak manen dito'y sango ti altar mo. Tapno dumawat iti pamakawan mo kadag iti nagpasulak. Kat ikamang kumatkan ka. No asino man tagtaktakaw iti kwartak. Kat dawatak ngagbalbaliw ko man. Makonsensya ko man. Kat agbabawi iti dakas nga aramin na. Mama, di yung lakat inlunod no asino ti agtaktakaw. Tapno gunggunana. No idi, kasta ti ugalit. Saan itan? Gaputa adda Diyos a pagserserbyan tayo. Baliktad ti mapasamak. Imbes nga ilunod mo, wenno balsam, dawaten tayo ti bendisyon ti Diyos. Tapno agbalbaliw da kat agbabawi da. Ni, da kayo matgayam nana. Sumrag kayo Agyaman na balasang ko. Ni Carla nga'y. Ay ko nana, awan da pa'y mat. No kayat yu, urayin nyo laangan. Ay, agdardarasak namin balasang ko. Kasta ka di. Umay ko la ito dahi ti allowance na. Amok, awanan kwartana. Ang gaputa awan pa'y. Ibatik lakan kan, balasang ko. O sige nana, siyakton ti makaamo amang tadkin ni Carla. 7,000 a pisos amin daytoy. Ibagam tagumatang iti abastuna. Wala na. Bayan nyo. Itad kunto nga itad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes! Wow! Much money ka ita, Carla. Uy, ikanak man mat. Saan ang matawad-tawad ti kwartaan niya? Naimbag ka pa'y. Taintidan ti allowance mo. Ngam siya, awan pa'y. Ay kat aganos ka Sonya. Adan tumatkan ka no umay ni apong mo. Niapong ko pa'y ti ko nam. Kermot day dya iti kwarta. Kanayon akuran ti allowance ko. Manang Joy, tinakaw na ti kwarta nga interview kanya. Anya? Nangikabilang ngamin aya. Inkabil ko lang matitipol sa tibag ko. Ngam ini kita
Awan matan. Anya? Kasto'y gayam tirik na ti matakawan iti kwarta. Nagsakit. Sino nga ta tinangtakaw iti kwarta? Ad-adapay ang nasakit, no tinagbamban nugam akwarta ti takawan da. Naimbagkan ka, kaintad dalaan. Nasakit tinakam ko. Diyak pa yun makapangan iti usto, gabay tinapasamak, manang. Maamuwag tulang tapag ikarwak. Di mo itulok nga isuday tatimangtad kan ka iti dakas asaong. Di ka agilunod. Taawan ti tao a perpekto. Kasayaatan kit di kat idawdawatam iti Diyos. A bendisyonan na no asino man day taatao. Karkarulaang nga umapoy tirik nam. No nayonam ti dakas iti maisapay a dakas asaong. Wano anya dita. Amom, siya, diyak matikat inlunod tinagtakaw iti kwartak idi. Dinawat ko laang, asapay ko matagbalbaliwan. Tapno sumardangan, ngagtaktakaw. Sayang ti 7,000 pesos nga allowance ko kuma. Carla? Siguro, dahito ti supabak ti panang taktakaw ko iti kwarta ni Manang Joy. Madigayam ti agtakaw, Sonya. Tay ti udi na, apitam matla ti aramid mo. Iso nga agbababawi akitan. Iso asikang Sonya, di kag taktakaw. No di mo kayat, nga apitam tumat ti madi nga aramid mo. Ala, tapno ad allowance mo, pabuludan ka ita, Carla. Oh, adto'y ti 3,000 pesos. Day tapay lang ang timaitid ko. Ay na, agyaman ako na, Manang Joy. Nakaimimbag kayo. Ar-aramidak lang ti kabailak a maitulong kan ka. Sige, Manang. Pabayadak tumat lang, dahito'y kanitatang. Nadamag kaw, anapukaw ka no ti kwarta ni Carla nga inted ti ama na kenkwana, Sonya. Lo, Agpudno ka kanya ka po. Amamukan. Isublim ti kwarta no sika tinangala. sana siya, Lolo. Amo pa'y sino tinangtakaw iti kwarta na? Ulitak nga ibaga. Dakas ti agtakaw, apo. Natnag ko ti kwarta iti dalan. Anya day tanatin nagmoson niya, apo. Lolo. Adda kayo gayam dita malikuda. Itay pa'y asar sarunuan ka. Kwarta mo't gayam day ta. Ikwa, Lolo. Nagadumatan day ta kwarta, apo. Ay, agawa mapidutin da kita. Taitayab ti angin ti daduman ay. Wan, Lolo. Imayag tao may ko isubli ti kwartam, Carla. Nakita nga ado ti kwarta ni Sonya. Iso a pinagpudnaw kat imbaga na nga iso tinangala iti kwartam. Anya? Naaramid kanyak dayta ni Sonya? Pasensya mo kumanti, apo, Carla. Sa nabalay, tay subli kon ti tinakaw na ken ka. Uray na yunak pa, ino iso ti kasapulan. Uray saanan, Lolo Lucio. Umanayan nga isubliyo kanyak ti kwarta. Agyamanak no kasta, apo. Kat ulitak, sa akong ti agkidkid daw iti pasensya. Agtatakaw gayam day di ason niya. Iso siguro ti mangsuksukit iti alkansya. Una yan ti aramid na. Manang? Iso arumbang laang asuminan iti pagyanan. Saan mo't gayam ang mapagtalkan akadwa? Saan ko matkit ti nakita? Ngam gaputan na doktalan ti aramid na.
Kasla adda pa nagduwadwak kan kuana. Sapay kumatag na ka man. Dakes nga aramid ti agtakaw. Ni, abay dayto akwarta. Nagadun samot dayto, Carla. Husto laang dayta, Manang Joy. Ay na, 3,000 lang ang timpabulod ko kanika. Saan a 7,000? Kwa Manang, dayta surok na kat. Kat anya, Di kay kumagumurgura Ang adda ipudnok kada kayo, Manang. ha? Anya dayta? Siyak tinang suksukit iti kwartayo. Anya? Wen Manang, saan ani Sonya? Isu arumbeng lang aso katak titinakaw ko akwartayo. Anya? Pakawanan na ko mama ng Joy. Naamiris ko itan, ama ditiin naramid ko. Iso nga, sukatak titinakaw ko akwarta. Pagbababawiyak ti amin, Manang. Iso ang nagpudnoak, tadyak makaid na. Saan ka akagura? Maragsakan akpay ket di ata nakaamiris kan, Carla. Gaputan na padasak ti karirik na ti matakawan, Manang. No mabalin, diyak kayat ang maulit ti kasday ang napasamak kanya. Iso nga agbalbaliwak. Agyaman nak, Diyos ko. Maragsakan nak. Tanatong palti kararag ko para kan ka, Carla. Ikarik, Manang Joy. Jakton ulitin ti inaramid ko. Anyaman nga imula tayo, isumatla ti apitan tayo. Ngarod, agmula tayo iti kinaimbag, tapno agapit tayo mat iti kinaimbag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Tributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 12. Saan amaraam ti maysa a tao no saan a napakumbaba? Tinatangsit a tao agturong iti nakadadaol. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Canvia. Sir Alvin, adto yan ti folder asap sa pulan. Idisok dito lamisaan mo. Agyaman na, Lorna. Sige, sir. Ah, mabitay. Nagmerienda ka din? Ay, saan, sir? Sa anak pa'y amabisin. Napan nagmerienda amin na nakakaduan. Sigalangan ti saan? Sa anak amabisin, sir. Kan nagadupay tinaskan nga aramida. O may ka, mapantay di kantin. Agmerienda ta. Ha? Saanan, sir? Di kagdanag. Ilibre ka. Nakababain, sir. Siyak, amay sa laang agagamay ng empleyado. Makisango iti boss ko. Anya ko matidakas na. Ala, rumarta. Ibusam deta Diyos mo. Kan ibusen ta da ito'y sandwich. Sige, sir. Nagado da ito in-order mo para kanyak. Mabsugak lakit di iti husto. Amang ano sa anak to na makapag-lunch. Saan man Ag-lunch kan tulat ta. Agyamanak manen sir. O sige, agmeriendatan. Kabayatan ti panagsarsarita ta.
Uy, kitaam ni Lorna. Kadwa na ni Sir Alvin. Anya ti kayat asawan da ito'y? Isodan? Ha? Saan amabalin? Ti awanan baing Lorna? Kabarbarupay lang nga empleyado? Ngam ko namlan asino ang makisango kini Sir Alvin iti merienda. Apay, agimon ka. Saan nga iso ti maikarikin ni Alvin? No di kat siya. Ngam, di na ka mo tinawawis ni Sir Alvin ang nagmerienda. Nga oray iti naminsan lang. Okay na. Iso nga rod nga aramidak ti amin akabain na. Tapno mapasaya at ko ti trabaho. Iti kasta, mapansin na ko. Ay na, Windy. Sumardeng ka nga agpantasya. Saan na ka type ni Sir Alvin? Iso saan na ka apampansinan? Dayjay Alorna. Iso ti karibal ko ay sana mabalin. Ada yung anapimpintasa. Agpada kayo anapintas. Alakit din. Ibusan tan ti meriendata. Tagsublitan iti trabaho ta. Laglagi pa makadayon, tay nagiinadalan tayo itay, iti Bible study dito'y balay, Lorna. At inapakumbaba, nasaya ti pagbanagan na. Wala nang. Kanayon ko alaglagi panday ta. Agpakumbaba ka lang tayo di opisina yo. Saan ka amang pasakit? Tapno saan da ka mo't asaktan, anak ko? Wala nang. Saan ko amalipatan dagita abalakad yung kanya? Nang runa pa'y, ulit-ulitan nyo itiinhal daw. Ah, ay kastaya. Ay, ulit-ulit at gayam. Wala nang. O ala, intay maturugan. Good night. Good night, anak. Kape kang sandwich para ken ka, Sir Alvin. Ato yun. Agyaman ha. Sa anak pa ngamin ang nagar mo, sir. Iso adim magasak iti kape kang sandwich. Nalagip ka. Iso ngayon lakaman ka. Agyaman ha. Ngem, saan ko mananas ka? Alakit din, sir. Agkape ka pa. O sige, panawan ka. Manipod kita. Agpapansinak kini, sir. Kaya't ko ang maibawin kanya ti atensyon na kini Lorna. Ne, adamot kape kan tinapay di talamisaan mo, Sir Alvin. Kukwamon. Anya? Gumatang ka iti di mo matkanan. Saan ko ginatang dayta? Inted ni Windy. Ah, kasta. Sa bagay, mabisina kon. Iswa siya kung timang kape, kan mangan iti sandwich. Wen, kukwamon. Ay na. Ay, Sir Alvin, di ka kadi makadlaw. Itian niya. Ni Windy, ag gusto ka. Sika talaga. Noan niya laditan ti madbadlaw mo. Ha? Alakid din. Alaamon dayta kape kan sandwich. Tayin ka ni lamisan mo. Sige. Danilo, ag-lunch tayo atalo kadalor na, ha? Ang mga nuadamanan papanam. Ha? Ay, sige sir. Sige libre ko naman. Hoy, Lorna! No agtrabaho ka, saya ato ma. Kita ang manday ta impaaramid ko kan ka. Nagadoti ka mali. Ha? In double check ko, Miss Windy. Katawan mo ti mali. Anya nga awan, ulitam nga i-check. Sige. Ha? Saan ka arumwar nga ag-lunch? Aging ga di mo malpas. Ha? Nangag mo, timbaga. When? Miss Windy. Sir Alvin, saan ka no sumurot ni Lorna nga ag-lunch? Adda ka no ipapaaramid ni Miss Windy kenkwana. Ket nasken ka no amalpas na. Anya? Bilin ka no ni Miss Windy. Saan ka no amapan ag-lunch? Aging ga amalpas na. Ne, nagulpitan ni Windy no kasta. Ay, kasjay talaga ni Miss Windy. Natangig. Kunamlan adda pagkarit na. Hangam padakmat nga rot nga awan pagkarit na. O sige, mapan ka rin di kantin. Tagorder ka iti kanin tayo atalo. Amumatan ti kayat ko ataraon.
isunti orderam. Wan, sir. Ne, nag-take out ka iti makan, Danilo? Apay, aday mo ka doon ni Sir Alvin. Ije kami opisina amangan. Gusto nga imbaw na take out. Kasna? Talo kami kadalor na amangan. Ha? Talaga? Wen. Sige Inakon. Taamangan numabisinan dagiti dua. Ay na, marurudak at talaga kinilor na. Ha? Anya tinakita ni Sir Alvin kan kuana? Ay, awan mo, Windy. Mas kayat na ni Lorna. Sumardun kan? Nalakit din. Mangantan. Ipasupot mo dagita makan. Taijay ta opisina amangan. Sumango ta kada Sir Alvin. Ay, si kalangan no kayat mo. Ngam siya, manganak ditoy. Ha, mabainak lakit dia sumango kada Sir Alvin. In double check ko ang naimbag ti impaaramid kanyak ni Miss Windy. Ngam, awan mo't nakita ka kamali. Damagam to Noan nga ti kamali iti inaramid mo. Kasta ti aramida. No ipapilit na latang nga adda kamali. Ala, amangan tayon. Noan yaman ti parikot, sulbarin nyo. Diyak kayat nga dadiyo pakikinaawatan. When, sir? Miss Windy, adto yung timpaaramid mo. In double check ko, katawan makita ka kamali. Atoy, idisok itilamisaan mo. Ha? Imbarsak mo ti folder, Miss Windy? Kuso-kuso na. Sige, ulitam nga aramidan. Anya ka di ti parikot mo, Miss Windy. Ti trabahom wardi-wardi. Kabarbaro ka pa ila dito Iso anas kan asaya atam ti trabahom. Di ka agin lalaing nga amom ti amin nga uray agdadamo ka pa ilaang. Awan nakita ka kamali iti impaaramid mo, Miss Windy. Ulitam nga aramidan. Tanusan, makadanon daytoy iti akin kukwa iti daytoy akumpanya kat maikat kan. Wan, madam, nabayaga kun iti daytoy akumpanyayo. Iso apatyin nyo kumatiimbagat. Diyak kayat ti may stress, Windy. Ornosan nyo dayta. Sige, madam. Siya kun ti makaamo iti kabarbaro nga empleyado. Ay, nalastog nga minunay. Kabarbaro pa ilaang, ngam kunamlan na laing launa yan. Kan may sa, natangsiat, madam. Awan pa nagpakumbabakan kwa na. Mas daawak no apay anakastrak dito'y kumpanyayo. Saan mo nga ibaga dagita kanyak? Ingkaornosan no anyaman dagiti saan amay parbag. Wan, madam. Ada ka di bagayo kanyak, mama? Imay ni Windy diti opisina. Kat jak magustuhan ti indanon na may papan iti kabarbaro nga empleyado. Apay ka no? Si kanti makaamoy iti dayta banag. No kasapulan nga ikatam dayta kabarbaro nga empleyado. Aramidam, basta saan lakit di amariribok dagiti tao. Siya kung ti makamo iti dayta, mama. Ay na, Windy. Sobra tinaramid mo ka ni Lorna. Awan mo't kano kamali timpaaramid mo kan kuana. Ngam apay nga impaulit mo manan. Gaputa kuso-kuso ti inaramid na. Wan taimbarsak mo. Nasken asayaatan na ti trabaho na. Nabaybayag akong dito'y akumpanya. Iso nga amok ter aramidak. Ay na, Windy. Adda pa nag-imon mo ka ni Lorna. Iso akas ti ugaling kan kuana. Amang ano madaksan ka dita. Apay ko maamadaksan. Mas patyenak ni Madam Salvacion. Ti akin kukwa iti kumpanya. Ngamin, nabayag akong dito'y. Imposible mat anilor na akabarbaro ti mas patyanda. Ala, makamo ka. Ngam palagipan ka laang, Windy. Di ka ag-pride launay. Nasaysaya at lata, tinapakumbaba. Ay na, nabayag akong iti dayti akumpanya ko nakmanan. Iso asaan asyak tiyag pakumbaba. No di kat dayjay alor na. Adto yung timpaalam adanong mainumam, Miss Windy. Adto Imbuong mo ti baso, Miss Windy. Anay
Lorna. Nasugat ti dakulap mo. Naigamak ngamin tiriduma, sir. Windy, nakitak ti napasamak. Induron mo ni Lorna. Ako, sir. Ijak ang gagara. Danilo, Apay, sir. jak kayatan ang makita ti panagrupurupan ni Windy. Jak kayatan nga agsublipay dito'y kumpanya. Matungpal, sir. Saan, Sir Alvin? Please, ijak ang gagara. Pinalpaliw ka, Windy. Saan ka anasaya at nga ihimplo dito'y kumpanya? Danilo, asikaswam ti pan nakaikat na. Areglado, sir. Aday ta, nagasa kon ti sugat iti dakulap mo. Pasensyakan, Sir Alvin. Ni Miss Windy, jak amunaan niya ti basol ko kankwana. Tanadagsan ti riknana kanyak. Kas na di na kayat ti kaadak dito eh. Awanan ti pagdanagan. Tasaanin nga agsubli ni Windy dito eh. Ipamuspusak ti dinan pa nagsubli. Jak magustuhan ti kastoy nga aramidan na ken ka. Sir, amangan no mabalin nga ikanyo iti maikadwa ang gundaway. Kaasimat no maikat iti trabaho na. Kaasyang pa'y laeng, nga oray dakas ti aramidan na ken ka. Barang saan nan nga ulitan ti inaramid na, sir. Saanin? Sa bagay, sipod pa'y, adun ti reklamo may papankan ko na. Ngam daytoy itan ti kagrabayan. Gapo ta imbuong na ti baso nga inyawat mo ken kuana. Gapo kanyak, naikatan ni Windy. Kasanon ti trabaho na, sir. Adu ti nasasaya at nga empleyado ang mga ramid iti trabaho na. Kas kumakan ka. Manipo dita. Sikan ti sumukat ken kuana. Awan ka din nalipatan mo, hindi. Saan kanto nga minan ang makastruk ditoy? Tadi na kanton pastruk kan ti gwardya. Awan. Buisit talaga day, Chay Alorna. Isot ti malas iti biyag ko. Di mo sawan ti kasta, Windy. Ngamin, si kamot lang ti aking basol no apay ang maikat ka. Agnes, Di mo kabaalan da, sir, akalabanan. Nasingpet da iti empleyado da. Ngam, no da kas ti ugalim kas empleyado, maminpinsan nga ikatanda ka. nagmalas matan. Kat no addan to mastro kam asabali, nasaysayaat no agpakumbabakan. Di ka agbalin anatangsit. Iti kasta, saan kan tumanan ama ikat? Kumusta ni Lorna, Alvin? Awan parikot ken kuana, mama. Sipod na ikat ni Windy. Awan matan tinagbalin aparikot dagiti empleyado. Kinapudno na, idiadapay lang ni Windy. Addan mang mangag ko aparikot iti ugali na. Ngam binaybay aklaeng. Gaputa saan met amay naig iti trabaho na. Kat kumusta dagiti empleyado? Awan parikot, mama. Anya ti panagkunam ka ni Lorna? Nasaya ti ugali na, mama. Napakumbaba. Ken amuna nga irespeto ti pada ng empleyado. Nasayaat nga rot, ta saan nga iso tinaikat? Wen, mama. Takas ken kuana nga empleyado, ti maikari dito'y kumpanya tayo. Tinatangsit kan di naammo ti agpakumbaba kat naikay ti oportunidad kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami itiin kay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Aramid, Kapitulo 20, versikulo 35. Ti kastoy impakita kada kayo ababaan iti inapasnak a panagtrabaho,
masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipon tayo ti kinuna ni Apo Jesus. Nagasa ti mangted, ngam ti umawat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Candia. Kumusta, Densyo? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at mat, sir. Sir manen. Manong kunamlatan kanyak, Densyo. Uwan manong. Kasta. Oh, masapol mo ka iti allowance mo ita. Ibagam lang, taikang ka. Kasta nga rod manong. Adda nga min babayadan me, katawan kwartak. Sige. Ibagam, numano ti babayadan nyo. Taikang ka. Agyaman ak manong. Ala, say-sayatem ti panagadal mo Tapno makaturpos ka, Densyo. Uwan manong. Asino mananday ti abisitang manong? Ni Densyo, Mariel. Kat, anya ter aramidam ditoy? O may kadumawat iti kwarta iti kabsat ko? Tapno ibagakan ka, saan unay abak nang ti kabsat ko, Densyo? Mariel. Unay kalakid din aya, Mariel. Tapno ibagakan ka, siyak tinagbolontaryo apagadalik ni Densyo. Takayat ko atulungan. Ano niya? Sa nga pulo da nga kakabsat, kat iso ti kalaingan kadakwada. Awan mo ti mabalindag iti dadakkel na, tapno ituloy na kumati panagadal na iti sekundarya. Kat, Siyakon nagbolontaryo ak amang paadal kan kwa na. anya? Day takit din ti pangigastusam iti kwartam? Mariel, kayat kumati tumulong iti padak a tao. Iso abay anak kuma. O di tangdanam latan kas babaunam? Ha? Agpaadal kakit din iti di mo kapkapin ano? Manong, makalpasak iti panagadal ko iti sekundarya. Sumardengak pailang agadal. Ne, apay nga Densyo? Agsapulak iti trabaho ang mabalin ko asarkan. Di mo kaya agtuloy iti kolehiyo? Saanan? Dakelan at tulong yu kanyak ti panang paadal yu kanyak iti sekundarya. Ngam sayang no di mo ituloy. Uray 2-year course lang. Nakababain matlao na yan. No ituloy ko pa iti kolehiyo, manong. Napanunot ko. At magastos yu para kanyak iti dayta a kurso. Itadjulaangan iti sabali. Sige. Makamukang rod no iso ti kayat mo. Mangsapulak nga rod iti sabali pa'y apagadalag. Densyo, mano kayo kadi amin apagad-adalan ni Sir Romeo? Balik, talo kami amin, manang Telma. Kasta kadi? Talo kami at taga dito'y lugar tayo. Diyak amo, no adda pa iti sabali a lugar ti matultulungan na. Managtulong at talaga ni Sir Romeo, anya? Pudno day tamanang. No kasta kumaamin nga adda mabalin na iti biyag. Nasayaat kuma. Wen kumaa, tapno saan lang aday ta dumawdawat iti bendisyon. Wano, kwarta da ti urayan da. Mangtad damat iti tulong Tay ko nada iti Ingles. Share your blessings. Kung nga rod manang, tamay mayat matlaang tay tumulong. Ngam tay umawat iti tulong. Mama, bagbagaan nyo man day jay akabsat ko. Apay aya ti kabsat mo, Mariel. Imbes ko mga idulin na ti kwartana, ibelang nakit din. Anya? Apay ko mga ibelang na? Saan kumat nga ibalbal lang ti kwartak Romeo. Itultulong ko kadag iti marigrigat. Oh, matlagayam. Mas dahawak mat ano ibelang na, Mariel. Isumet la ti turong day ta, mama. Ngamin, sayang ti kwartana. Sana sayang. Tatumultulong akmat. Kat, responsibilidad mo nga rod ti tumulong no bilang. Day tamang tadlaang iti kwarta iti sabali at tao.
Sana parikot day ta kanyak. Tati panangited, mayarig matla iti panagmula. Anya? Da kayo, mama. Anya ti makunayo. Sa bagay, no ti panangted kat mayarig iti panagmula, ay nasayaan mat. Tano mabindisyonan kat agbungan to. Oh, di ado, ti maapit mo. Anya? Gumatang kayo iti prutas, sir. At abukado sa bahakan pinya. Sige man nga rod, gumulpiak man, taited ko kadagiti ubing. Ayun na, sir. Sige. Agpili kayo laang. Tay kilaw. Ni, apay ngay. Nabasamait. Ay, pasensya kayo na, sir. Ay, naabutan ak ngamin iti todo iti dalan ko. Uray kumamat nga rod no at nawiting sid apaglinungak. Ang amawan mat. Kasta ka di. Ay kat, ag-request kayo akin ni Apo Kapitan. Ibagayo akasapulan nyo timadan iti waiting shed apaglinungan wano paginanaan nyo. Ay, uray bubungkan upat apos tila kumano iso. Awan mat, sir. Kan may sa, sigurado nga aguray kami pa'y iti mano atawan. Sa bagay, ala, siya kung timang Ted iti pagposte kan pagbubong nyo, iti aramiden nyo a waiting shed, tata. Ah, ay na, agyaman kami unay no kasta, sir. No kasta, adda intad ni Sir Romeo apang bubong yu iti aramiden yu awaiting shed, Tata Elias? Adda balasan ko. Kasano ngay, no addan to aramiden ti barangay tayo. Ay kat, siya kun akan ti mangala. Kukwakon ti intad ni sir. Talagaan nalaing amang tad ni Sir Romeo. Nang runa no ammo na akasapulan ti masaknan. Awan ti makunakan ni Sir Romeo. Taam mo na tumulong kadagiti agkasapulan apada na atao. Pudno dayta, Tata Elias. Kinapudno na. Talo nga estudyante ti pagad-adalan na. Ay, kastaya balasang kau. Ay, talaga nga rod ama nagtulong ni Sir Romeo. Anya ti mangmangag ko asayang gusan? Nagi-donate ka manan iti yero a para bubong ti aramid a waiting shed? Kat, anya ti dakas iti dayta. Ay namanong anya tinaknakan mon, takasta kamatan, sayang ti kwartam anya. Apay, gobyerno ka? Tapno si katimangtad ti kasapulan da. At dayta ka manan ako nak, Mariel. Bye-bye anak kadilatan. Anya ka di dayta. Anya ti di yun nagkinawatan. Diyak mo man iti dayto ya Mariel. Kanayon naklatan akong kontraen. Mariel, Masurunak ngamin iti aramid na, mama. Nagrigat to pa'y tiyang sapol iti kwarta. Mapanala ipadpadawat iti asino man. bayamon ti kabsat mo, taday ti pakaragsakan na. Tata Elias, papanan nyo. Nagdudo mamut a prutas day taawit yo. Ay, mapanak man dita balay da Sir Romeo. Mapanyo lakuan iti prutas? Ay, saan? Itad ko alibri dagitoy a prutas kan kuana. Anya? Ay na, kasla baliktad tata. Ah, Retired teacher itan ni Sir Romeo. Ada kwartana, tagpenpensyon, Tata Elias. ha? Isuda ko makit di ati mangtad kada kayo. Taadot kwartada. Ah, ay, amo mi dayta. Anong kaya't milaang agsubad kuma iti kinasaya at nakadatayo.
Taisaw, timay sa atin mulong kada tayo ide. Ha? Nang runa, kasjay mat adin ang asawa. Tapno adda ko mamatima ko na a pamilya na. Saan nga agmay-may sa laeng iti balay na? Nasayat met, ta nakapasyar ka. Nabayag basit adita nagkita, Tata Elias. Ay, uwan nga raw, sir. Nabayag basit adita nagkikita. Ne, agduduma pat aprutas dagita imat mo. Ay, uwan. Ay, prutas na ito, para kada kayo. Kahit awan bayad na. Agyaman ak unay. Tidak duma prutas. Intindag ite karupak. Takayat da amang tagkada kayo, sir. Kasta ka di. Ay katagyaman ak nga rod Tane, tsak unay makapan ijay ili. Gapo ka dagiti an-anayak. Marigatan ako na magna. Ay, huwag nga rod, sir. Tanay, naka-wheelchair kayo. Ay, huwag nga rod. Barang umimbagak tumatlaeng. Ay, umimbag kan tumatlaeng, sir. Papigsaam kumati pa kinakamaw. Ayanda nga, dagiti tattao at tinultulungam ide manong. Mariel, Ayabam idaa, tay suda titangdanam ang mga sikasukan ka. sana nasakit tinakam ko. No didak man tulungan ita. Gaputawan iti panunot ko ti agsingir kadagiti tultulong ko. Day takit nga rod. No kumaindulin mo ti kwartam, o di adda kumabusbusam ang mga iti private nurse ang mga sikasukan ka. Tano siya, busy ak ije balay. Mariel, Iso ano mapan kan tumanen agpa-therapy. Jayton may nga anak ko timang kadwakan ka, manong. ala, agyamanak, Mariel. Densyo, si kamit gayam dayta. Kumusta kan? Nasaya at mat, sir. Intuloy ko tinagadal iti kolehiyo. Kahit babaan iti kaasi ti Diyos. Nakalpasak. Kat may saak itan kadagiti nagbalin ang Navy Seal. Very good, Densyo. Congratulations. Isumot lagayam anabayag at ika nakitkita. Awan mo't tandamag ko may papankan ka. No siyak, sir. Kanayon ko adamagan no kasano kayo matan. Iso nga idinaamuak nga adan-an na inyo. Imayak adagos ditoy, idinakabakasyonak. Kasta ka di. Ay kat agyamanak Awan gayam. Nasabat ko dagiti padak idi anatultulungan nyo. Kat napagnunumuan mi at tulungan da ka iti panagpaagas yo. Ay na. Aggastos kayo pailaeng. Awan ang yaman na, sir. No saan aga po kada kayo? Saan kami kumaan nakapagadal? Sana nga agsingsingir kadagitin tultulong ko iti Densyo. Angam no day tati kunayo, ay katakkalunay apagyamanak. Agyamanak, sir. Kayat ko. Yalaan kayo iti private doktor nyo. Tapmadamang tamin kada kayo. Saanen, kababain mat unayen, Densyo. Di ka agdanag, sir. Kan hindi kay agbain kanyak. Tada ito'y abanag. Nagsaritaan min iti asawa ka. May samot lang nga doktor. No kasta, at dan pamilyam, Densyo. Taga-anumat nga itinagbalin nga asawam. May nga Amerikana ti asawa, sir. Kat adamot tan talungan nak mi. Nagsaya atin. Asinsado kagaya man, Densyo. Sir, awan ragsak ti progreso, nubukbukudan. Isu nga awan kas iti tumulong kadag iti agkasapulan. Tata Elias, papanan nyo? Ay, kaduak man dagiti kaaruba. Apan kami ditabalay da sa Romeo. Kaya't da kano matapasyaran kain makasarsarita. Nagswerte mo tan ni Sir Romeo. Talagang nga ado ti mapan mang pasyar kan kuana. Agsisinublat ti mapan di tabalay na.
Talaga kasta balasang kao. Managtulong amin ni Sir Romeo. Adulat tamat ati makalagip kan kuana. Agpapan kanya. Iso nga idi namin sana napanak iti balayda. Ay na, nakitak anakaad, ado ti makan. Kastamot ten iti prutas. Ken, adda pa yung tinangbayad iti pribado a doktor na. Ay kasta. Ay na, nagimbag man no napanunot dati kasta. Jack pagarupan, akas jay kapatid ni Sir Romeo kadakwada. Nasaya ta imay ka, Mariel. Alam dagiti daduma a prutas. Jak makan amin dagita. Matadail. Sobra matinyig da. Manong, imayak. Tasyak ti may sa mga sikasukan ka. Diyak kayat nga dama ko na dagiti tattao kanya. Mariel, di mo't busy ka di balayo. Sana bale, tadamat tan pribado a doktor amang tamtaming kanyak dito'y balay. Manong, Pudno ana imbag ti Diyos. Gapo tadyak ni namnama, ngagsubad kanyak dagiti natultulungak. Ket sob-sobra pa itit itadda at tulong ita. malagip ko tinako na day di mga. Anasaya at ti agmula. Tano agbungan to. Ado ti maapit. Banag anasay-saya at ngam ti agururay tayo laang iti awaten tayo ama itan. Husto ka, Mariel. Katagyaman tanamiris mo dayta. Wan manong, isong agpaimbag ka, ha? May mimbagan ako niti sakit ko. Mayaten ko namat ti doktor ko. Isong agyaman ak iti Diyos, tayo ni kanak iti may kadwa aguntaway nga agbihag. Maragsakan ak nga rod no kasta manong. Kat pakawanan na ko ma. Noan niya man dagiti nagkurkurang kan kay ti kalabas. Idi pa'y lang nga napakawan ka, ading ko. Agyaman ak man. Ita, sursuruak mat ti tumulong. Tapno addan tumat maapit ko aso papak na iti kamautyanan na. Nasaya at dayta. Ngam ibagakken ka. Ti tumulong saan kuma amang namnama iti kasukat na. Ti pangrunam kat ti pamatim iti Diyos, Mariel. Nagasa ti tao asipupuso at tumulong, tas supapakan to ti Diyos iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kendiag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.